Sanibonani-ke guys, sisakuwa ama-recipes ongawazama if uya kuma-picnics. But ngiyaphinda angikuphoqa ukuthi wenze uma uya kwi-picnic kuphela. Ungawenza nanoma yinini. Namhlanje-ke si-accommodate nalaba abangasithandi-ke isitofu ngoba sisebenzisa ama-fruits nje kuphela, asipheki lutho. Uzochopha u-pineapple wakho kahle, ulandele ngama-grapes akho. Sengathi ungasebenzisa lawa ongenawo ama-seeds. Bese ufaka i-orange lakho naleliqobile, ufaka ama-blackberries and then u-add i-granadilla pulp yakho. Mina ngisebenzise le yaka-Roots ukuze phela yabo kungabi dry. Bese-ke u-add ama-cherries akho, wenze sure ukuthi ama-seeds akhona uyawakhipha nawo. Guys, ama-cherry enza kube naleya sweet and sour taste, angazi ngachaza kanjani. Unga-add-ke namanye ama-fruits mawuthanda, mhlawumbe ufaka ama-kiwi fruits, but unga-add ama-fruits ashintsha umbala njengobanana ne-apple. Kodwa nje lawa amanye ama-fruits ngicabanga ukuthi awanayo inkinga. Bese-ke usungadla-ke ne-yogurt yakho oyithandayo. Abanye bajwayele ukusqueeza ulemon, so mina angufakanga ngoba i-yogurt bengizoyisebenzisa ibine-lemon, bekuyi-lemon meringue flavor yakhona, so ngavesana ngangayifaka-ke. But wena ungasqueeze lemon ufake no-honey mawuthanda.